chích tiêu ảo ra chắc nên còn ra cho trời ngồi bộ trong cháu rất lớn can mà xài đi ra không xong để cho trời ngồi khá để đi dàn để trời đi dàn để trời đi tiêu bộ dàn là có ra không được trời đi dàn tôi thì có đủ ẩm độ có đủ nhiều thì chân vào kho mình bông là sẽ là cái giải không đủ nếu chỉ cái gì về thì thu chút cái sấy thiếm thì đâu mà sẽ đi dài để làm cái tiền cho đó dùng để làm chỉ về nếu đi cái gì thì càng cái giá không là cái càng càng cho ra là rất là cho nên giá là càng cái chân lệ chứ này cho cái in cho nên giá nó cái không cả cho thì quan bôi tu mai cái quan khăm thì là vắng cái gì mà sẽ các ngày đó đi dàn xuống thì cái họ thả hay dài thế là hay bút theo người ta lâu khen lâu ra là khi lại mấy cái khen gì bút đây là khen là lâu khen thì cái họ đủ na cái mình học rèm tại em mấy thì anh xem cho mà đi mà nó cho mà ấy là cái mà cái này chỉ cũng cái là lâu ông anh đi thì không nghe in khoa cả sao đúng đấy à anh ấy ông mà thì kan mà em cái này mà nó cái này thì không cái là em không có tiền nó em nó sao cái gì thì kan đi vào cho cảm tung về sim sim nó mấy gì giải không khoa cảm thấy một thể đâu mà thì cho nhà tụi năm thì cháu có sự cảm thấy nhưng mà các ngày giảm tháng cảm gì thì là vâng cho các ngày đó yeah đây thì cần xây để đây là sang vì là phát sinh thì về là mình cũng thì nó cũng tệ thì mình phải nó bằng tệ là gì thì bảo là cũng như là mình trồng trai này cho trồng lại chân thì về nó tụi cái gì ta tính được bua là gì cái mà bộ ha trắng sẫm bốc xí hương đủ bốc xí thì khang thì cũng như là mình trồng trai này cho sang thì sầm thì mai lên con đi cái đó cho in thật đâu cái đó cho thì thì ôi ông lâu thì tất cho anh thì quán cái chuya thầm hoa cái commission quán mấy mấy cái tiền khăn nằm luôn là cùng sầm xuống cần ông San Maria cho là cái điều như thế này còn thế được cho anh là pa thế cho nó cần ông na cho biết thì nó cái cần ông na thì nó cái cần tên mình tên số quia cái tiền khăn nên cả sự việc mà cái rất là thì khan mà sẽ mặc khóc bay mà theo nhân luôn na ở trong khen chuan thì khan sang thì là sòng bạc quang mai thì mình đi cần sạch tắc cái này chú và theo nhân luôn na ở trong khen chuan đàn đuôi liền lòng thì đầu đấy là thì anh ba trong đây nên mình muốn đi chú thì sang cái này mai thì tụi mình ở đây tụi thì trong thế in xung đột bị đến đi căn nhà thì xung đột bị đến mấy căn nhà thì tham tôn đấy in đi cái cái bao ufa cái missionary thuộc về đó có missionary thuộc đó kami thì tên nhà nó tôn đấy cái lệ kha nhà thì khan anh cái tiền hơn cần mang tiền ấy nó bỏ cần riêng lâu kha phát hiện nhân đoạn nào lâu khen à in sạch trần vui nó kha lâu cái là thì khan thì cần thâu cần coi tu thế hồ cần như thế này thì mà ấy thì cái hồ cho cần coi tu cần là tha như đây phải tu trong lòng ra thì tha thì có gì thì cái chuyện còn có gì thì đâu thì còn đây là mà khan lời nói thì khan vẫn ghiền po thì lòng khan lâu thì sạch mất này thì chui sạch trần vui nó khan thì khan thì sạch trần vui nào lòng cái là cho cái mình sạch cho nó hết điểm nó cái sạch thì những tình này nó cần sẽ đầu thì cho má cho cái thiên này là cái điều về đàn là cho nên qua in hi mình về cho nên cầu hành hậu thế thì hành cái này giải khom về thế điểm thì các xã về cầu hành hậu thế mình quản thế lâu khen thế cái vị trí này các cáiตัวน่ะประเทศเนี่ยก็ดีเขาเล่าปันมีเราแค่สักเรื่องนี้ที่เขาเราเข่งตานี่จูเราปุยเล่นี่จูบางอินอันเองจนนักแข่งอินอาม่าจวนนี่นั่นแหละคุณเชียร์ครับที่ถมหัวเตะจวาร์ก็ว่าควรเบลตาควรเตะข้างขัดยังข้างก็เตะควรเบลเรื่องละจวนผู้มีงานจวนที่เดียวนี่นั่นปันตะเล่นฉันเดี๋ยวว่าเปเสียอีกอย่างคุณจะมา
อีกเรื่องตอนนั้นกำลังหาเรื่องตัวอีกหนึ่งตัวพอในการที่สมดีปฐุมมาเพื่อจะจอยกลางโดนจะวุ่นนี่เดียโอ้ยลงนี่สวยไล่จะโอ้ยลงลึกตกตาเอ็งทิ้งเนี่ยลิ้นจอยกันนะข้าเตียงข้าจอนี่ให้เตียยันมีปนุปังอะไรดีอันนี้ดักตัวข้าอาจจะจอนเรียนสิอาจจะไล่จอนี่สามคนปฐุมเนี่ยโอ้จอนี่อู้ที่ดักตัวที่อาจจะช่วยหนาที่อมุดอนเนี่ยที่นี่ปนุปังเป๊ะข้าเนี่ยข้าอันมาที่ตรงใจเลยเท่าว่าแต่เรื่องว่าจอนส่วนบางจอนี่แล้วปั่นอันนี้ที่มันเราเอ็นเร่งตั้งแต่จนนั่นแต่พอช่วงมักพบมาล็อกดาวน์รายการนี้ทุนโลกข้าจอดเหตุสิแล้วว่าการว่าเราบุรุษการทุนโลกก็จอดไปต่อเราก็จอดเหตุเราผู้ปิ้งเราก็กันที่โดนก็จะโดนลงก็เราการรถเต็มเราถนนเจ้าว่าแต่รถก็จอดดูเราก็จะตามไปเที่ยงเราซีเมนต์เจ้าก็ดูก็แต่การซีเมนต์ค่ะมินเราทนรถจูก็จอดดูเราจูอันเราทนเต็มจ้าเลยจูมาเจอรถค่ะมีค่ะกันจอดชิงกว่าละนี่มาเรื่องกันบ้าบุญอุ้มเด็กค่ะที่จะอยากเป็นเราจะคุยเด็กตัวเองอินสตูดิโอที่ใช้ก็แต่การจอดจักเดินนี่กันดินมันเนี่ยข้างก็ไหลตัวจนอันเราดูร่มนัวละหมักเวกของไม่ติดกันก็จะดูเราก็ตีข้าแล้วปั่นจอดเนี่ยเราทะเลาะกันนี่ตีแต่ก็ทิ้งลงมาตัวนู่นนั่นเราอมตาเนี่ยจุกตาเราฉลองตัวแต่ค่ะกันตาเราฉลองแต่ค่ะเราเนี่ยที่ข้างรถแต่ช่วยเนี่ยเราเสียเบไม่เราซีเมนต์แต่ช่วยเราเสียจุงจอกค่ะเราบวยข้าวเราตุกจอกค่ะเราเนี่ยที่ส่วนสังเกตสมดีส่วนล็อกดาวน์รายการที่ข้าเราลงตักไม่ที่กันเลยไม่ถึงตัวที่ข้าเนี่ยก็อีนี่นี่การละก็ไม่รู้ที่แล้วก็ก็ไงตัวที่ข้างกับป่าได้ดึงกันเสียนี่จูกันเสียแบบพวกเสียการก็ไม่รู้ว่าการนี่เป็นเฟบังเรามันนี่จูจากนะข้าผู้ดูว่าไม่เสียการท่านป้าใช้ข้าจอเราไอ้ยุ่งเงี้ยมันก็ตีที่ข้างก็อินทร์รุ่งเวบกสีกันหนุนหน้าทั้งเสียกันเดียจอนี่ไม่เสียก็ทนสามเลยเดียวตัวกันมิสนารีเด็กก็เดียกันไม่รู้ว่ากันมาเรียนละที่กันไม่รู้เนี่ยเนี่ยแต่กับพวกมั่งไงเวทีมั่งไงนะอมซีเราจอนกับพูดเดียวที่ข้าตั้งไงตัวเลี้ยนี่จูที่ข้านี่อันเป็นมาเด็กกับโคนนะคะกับเดียที่ข้าที่จบจูกินตัวไหนยังโจตัวริงกันซ้อมโจกันซิงกับภาษาแล้วก็ที่จบจูก็ที่ข้ากันใส่ป่าอันนี้จูอันนี้นมนั่นแหละนึกว่านี่นิ่งจะหันใส่เวชเช่าเราปาร์ตี้จังกันเท่านั้นแต่อันนี้ตัวอันเด็กจะกินอะไรอย่างสายเตี้ยจังยินติการฉันไม่รู้มันหัวพวกที่ว่าจะใช้ใช่อะไรก็ได้เดี๋ยวให้คุณจริงแต่คุณเจอเด็กคริสตาทุกคนวางเอาหุ่นเล่ากันหันไปคอมเตะมาเรื่องเตะดูสักนัดเตะมาสมที่สาธารณบันดนเตะยินตัวบินหันคุยคอมเตะตั้งไงตัวเราคุยเล่นก็เสียเองที่มันสิ่งจังจวนินที่ตีเทปนเราไม่เทปเทียนใช่เรามังไงนะอาวังลงช่วงนี้กันเสียเราก็ไม่จวนที่สายจามเลียนสายเรากันอินทิเวียลุงได้อาศัยทางคุยเบียกันเดียอันเบียตัวพาสตอร์ที่พาสตอร์อาร์รำบุญนักมีหมดผมคนชั่วเคียนีนายเบียลาบิสนะอามิกินเซนต์จรีจะจำนี่นะที่กันหันเซนเวเนก้าแต่ตอนที่เบียร์จังขามีปารุกันเดินกันละกันเบียร์ตัวที่จะเป็นกันขึ้นบ้างบนคุยลำพังเราก็คุยตัวกันนี่แต่เนี่ยเกี่ยวชวนที่เสียตามคุยเบียร์แล้วจะกินไลน์ดิสทริกมีส่วนคอนเฟอเรนซ์มังตูรินอันโดนกัลโคมเวนิติค่ะรีพอร์ตไปเวลกันนี่เชื่อHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
pa ni tanya zo te sa ta ni la ko le a kum khade cham le le ta ko fe to wa tan ka to ma yan mun ni a bo la ka ta ta ni kum ve ka to ve te ka ja ro bo ya ko tu ma ka ve to na han zo te tu kha ta ki ka cho la bi sen ba che chen khan chon kom pu ya hianin an how do the rem chale na ta chuanin zia tura min la ti chuan hei ti ka tang nge sa thar tang nge le mai the chu ya ka din chu an le e du na nge chai kom hun chu ta mai ka na me ka lom ka rin ru ka lo lom ko me ini zana tang kha ni chu ka min ti hi tla ti am zela ti zan ka din ko lai ka nin ka tin lu wa ka tian thu a ron ka la ni ka hun ka nei ku sak la se yang ka tiang kan thu soi tun thu soi lai po kha na sang chuan ka lo ngai ka lo le chin ke ma ka tian thu ron ka kha ti khan ka lo soi bol ma chi na i ta chuan long bo na lu sia i ti tin chi ma po i te ka na en ho kom ha ka tin lu a lo ma i kan dam chu bu na mu ver chu long bo na ka tian long bo na hi ani ti ka tin lu a mu na i tu tin chi na po long bo na ba nga en ho kom kan ya long bo na a Katian longbol la wila ten kanin mukom dom ya la wa longbol na hi anu zia ti ka katin lu a la longbol na ba ni tu bin a bo ila in chung khura te po ti cho ya kan han ei khom to te lal pa ro kan bol na ra zen kha lo ri ti ka katin lu a lo ma chu ni chu kan se te pa ti no ei bulami he kulira Ira, ania sampai suang kan nombor tu, ania isuang kan lokal akhir kan mission director, ni kan ya, ni nama di mai lokal di dewa bahkan kan selo kan itu, dia nomborin, aiso lam sampai bulu mo, kan angkal nat ISO is district mission conference ate kala chuan general conference ate nikum lama ta ko han elai pu piat ko na ro kala yang chuan ani hi arong go tu ni han ni che tang hian athem kul khop maya ama hian oma chungte ngamo awangin hasatna ko khanram khilawang ten har sanan to wangin manin tin an oma lelama chuan thok zo vi lelama ro chuan khomai tha inan hawni khuwa chuan khomai tha omte mai in lo lo tu po om lovin tiang chuan ya them ko vel mega ni ti te kha kan report dua chuan ke hi evan silal dola kan ya chungpui sau trong tí local SAS board chairman nilai kan ya dihian kan hun kal liam to ati khan mission director ni India la te elaya conference la te district board ate local ve so to thin te kan ya kan phang to kin ram thin rong bol te kan di ve a tien kan se thi le lok du so hei san te mua mga kan man phalo ti la mai la so lo ve hian choya te minan som ro ti ka dia sa ni som pa lia kam har chi pa u se khan lo kala kamara mi te no pa kita sia ma te te ha lo ma kha te ka nan thin plan do ani sa mi thelo mai te ya e chuan kala sin sia khiu nia kha tiang kha sang te te nen ko biar kan anina te so kan tu te hi kan lom mai ro pui ka dia enge ni ra ni han som chan di te ka mai tu thina ji ma ni so te ma mu te mo wa Yesu Krista wang so kin ke nga kan te ngai ro te kan so pi kan ki khom tu te ro pui ka dia la li son ni lom tu kan sei mo na ni kan pu sa so ma hai sei re ma se chang eมีเก็บไปต้นมันก็จะเก็บมันเสียกันดิ้งได้ย่อเนี่ยไอ้เราพวกเนี่ยคอนเฟอเรนซ์กันนั่นเองมาชนะการรวมต่อ
thiên thủ cái lúc mà sẽ cái suy yếu là vâng à suy từ mỗi sẽ phát cái suy nó chúng ta rồi in đại in thì thiên lên rồi in đại ngay rồi ra mình đại đó này lên rồi ngay rồi ra mình lên lúc đó này từ vài thiên lên rồi thì cái lúc hết mày à mà xong với cái point này tôi cứ xin point này tại cái căn tuần cái gì à cái là đại ngay rồi ra căn đại ngay rồi ra mình lại in xuống khu rồi làm cái trần đi khá cái lúc cái thiên thủ rồi thiên là khá ta kiến gì cần mang chân nó một chút có thể cái rồi đại ngay rồi ra mình lại anh sẽ làm ha cần thì coi nó xem khăn anh nói cái điều phổ ba mà rồi lại tất khi sự việc tất khi cái mình khá ta bên cái này cũng cái này cũng là có anh nói sao lúc này cần cái giúp mà là sự việc mình tất khi cần cái khá khóc mẹ thì tụi cái nói sao cần chuyển giao đếnส่วนcái gì là cái rồi cái thiên thùng khá tất cái gì trong cần mang chân nó một chút thì cái ngày cái ngày tua và thiên nó soi đàn cái ngày tua sẽ tổ chức tắm cả bóng của mình Christmas mà cái lô vào chúng ta thì có và thiên này chắc học bạ thì nó ta mình hôm mà cái mà tập khi nghề tu đó này những gì này bọc lấy cái cho nên lần này là sẽ thỉnh mình vào tu không anh rằng lấy tiệc xong rất đó nè cái tiệc về thì những tiệc in nó vào nè phát tiền khan nháใส่ตัวชุดต้มมาเสียรีลงไม่ได้ช้าไงที่นั่นนักตัวจับไปใจความบางตัวแต่ข้างก็มีรถมีกันเสียข้างแต่พอข้านี่เสียเงินจ้าสมตัวมาได้ใช้มาให้กันเฮาตัวเตะกูละมาฉะนั้นไม่กันเฮาตัวเตะเนี่ยกันหัวกันจงใจกันชงก็จงใจคอมนะเฮียนี่กันมิสไม่ได้ตานะฮันกันถอดชีนะกันตัวกันฟาเตะนี่จงใจนี่ชงไปคอมมาจากมันมั่วสุดนะเฮียเป็นจงใจชอบชีนะผมชีพอชีนะแค่นี้พออย่างขั้นใส่ตัวชุดตั้งแต่กันนี่เดี๋ยวมาเสียต้องไม่เตะเสียช้าไงจะทำเดียวมีสมเด็จตัวไล่กันเนี่ยป่าดีเด่นซ้ำมากันเนี่ยก็ที่เราก็หลับนั้นก็ร้อยอะซ้ำพอเจ้าแม่ในไล่กันมันบอกกันจุ๊อ๋อช่วงนี้จีบไปแบบอะไรเฮ้ยเรียนคุยตั้งแต่ไม่ยังอ่ะอันนี้ช่วงก่อนเรียนภาษาอินมิชชันนารีแบบกันรำทีมฟิลห้องไอ้ตั้งช่วงก่อนนี่อ่ะเฮ้ยกับผู้คุยอ่ะอันโบราณนูกันอันโบราณนูกุมขัดช่วงก่อนที่มิชชันนารีแต่อันนั้นชอบมาทีนกับปีโปไอ้ปีมาหนุ่ยโปอันจีงอ่ะอันโตลงมาเสละอันนี้โปอันป้าปุริงอ่ะอินอัดกัลโตนวลโจมรังจุงขันมาโคหันละโจมมาเทียมชุ่มกัวชวนนี่บ้ากะฮิสังเตยเตอุณหภูมิเอ็นเตโปกินนี่ฟิลโปซีลิงเฟนเตพลาสติกเจอร์ซอมตกการตีเตมีกลุ่มชุ่มแต่ข้างกันมาหมดแต่กันสวยนี่ชุ่มตัวเฮียล้วงชุกนั่นเอ็มกินวันนี้สวยเราที่เรากันดูจู่มีเที่ยงริมแต่ที่น่าจวนลลปันมาเฮียนจวนไว้ที่นั่นนี่ดีเฮียนชุ่มกัวเฮียนนั่นละมาดูนี่ที่น่ะชิมละมาจวนจานนรกุยตักนี่มาสิลลปันกูฟันหูเตะมัลละโซมาใจคอมบูรวกเตะเราละจังเต้นกันหันเสียลลปาฮิจวนใช้อันกันหมดเดียจวนนี่ชุ่มกัวฮีบีกตักินที่ตุกินสอยมินหันส่งที่พอเรื่องกันเลยสิมีละวะที่รัวจวนนี่นะครับพอเฮียนลลปาเฮียนมัลส่งมันตั้งตักลุกไปต่อชินมาเสรัมทิมเวลเลยรัมทิมไงตัวตุยปุยช่วงกัวเลยก็ฉันเราก็เบียดดิสทริกเจเนอรัลทั้งอินลลปันมัลส่งที่จุดเจ้าตักินละมั้งตัวนั้นกันไงท่าอันคานเรียนปีเตก็หลายอินทัดเมนหันนี่กี่พวกเขาไว้ขัดลูน่านี่อ่ะลลปันนี่พอมัลส่งนะอันนุ่มละมาเลยมาละมาไปเจริญที่ฮักันเบสซี่บอกอันนี้ชวนกี่ที่เนี่ยอิสราเอลกันเนี่ยมัวเจงเซาท์ขัวสุกันนี่อ่ะน้าวางินลงกายแต่กันหันน้ำเวลบลบอ่ะชวนน้าบันสันินมิชชันนารีอ่ะ
luangai ve a an han luta samma kan amma kum thum vel ti sun orisa min son thale a orisa ta chu kan hriat ang khanin a cheng che khop maya Christian te ne che na tak tak mun te lo ni a har khop maya tlang sang a ko san le lalpa mi thiang lim te tong trai na zara ho in ni thlengin har sat na le boi na lian tham to wa rin lalpan min na hruai ani ti kha kan soi ni sela chuan hei ka thian pa hi Gupteshwar Digal kan tia Orissa Khon district somthum ma oma mishing hi maktadoi somli pakhat vel sensa sunhung ber kha ani a kan omna district ku kandamal kuta pokhuan Mizoram mi puizat zathi kan omani chunga chuan koshan member kan langa lo em a maseni kumatangin lalpan ramin honsaka mi thate de min pe a ka kut ke tur hilal pa min pero ka te ka tong trai thina ani hi MSW ani bapa khulai chu English da Hindi tel ria lo hian an official language kwan degree ten nei theya chu an hei doctor line po zo se an mani tong ani khachuan an quality dik mai ani chu wang chuan tong dang han thiam do lo ma se an mani lai na khachuan an tha ma na pa te suara nan pe te kaloma ani hi alana pang ve an pui fa pakhata nei be a chia kum hi tun February ni som pathum hi abad dei kum hi na turani a chu kan am da nia chuan khulaya kan loina khuana tir chuan ko sang kan nei lo chu ko chin in kan oma ma selal pan an ni chu ko thum in pe nu han kan kala tuna chuan somnga pahi member kan ni beta ni ke mani chung ko na jo som pakhat ni vel kan ni beta chu tiang chu ni a wen ni pireng pui te i le tu te to lo ma se ko san mangai na le ami thiang lim te ram thim le rom pol tu pastor thenga mangai na le tia du sakna ni le pe ni an du sakna kan chang hilal pan anei zon na le an kal zer na tura ale tam takin bal som ro se ti ha an tong trai ni lo me Ima kha amhu soi ve do nen ning chau kha soi ve sala आपका नाम बता दीजिए कराओके मेरा नाम गुप्तेश्वर दिगल नहीं ऐसे ही बता दीजिए मैं उड़ीसा से आया है हाँ ठीक है जो बोलना है बताइए आप सबको जय मसीह मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ कनवाल डिस्ट्रिक्ट का कंधमाल उड़ीसा का चेना सुंदरगढ़ गांव है हमारा सुंदरगढ़ खुआ ओमा हम 10 साल है क्रिश्चियन है लेकिन क्रिश्चियन पेंटिकोस्ट चर्च है हमारा लेकिन हम वननेस के बिलीव नहीं करते हैं माइन वननेस ही रिंग आई लगा ट्रिनिटी में बिलीव करते थे उस टाइम में ट्रिनिटी ही रिंग दान है हम ईटा का काम करते हैं मजदूर काम करते हैं गांव में ईटा ते मा पे लो फर गया ईटा ना ते एक दिन इस साल सर हमारे एरिया में घूम के वो हमारा बॉर्डर के पास में आ गए थे हम तो पा ही वही खत ईटा रोना कला हमने सर को देखे लगा मैं परमिट नहीं किया हूँ तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर आया ऐसे में मुझे डर लगा है लोकल खा के नहीं को इन लपना करने तुम्हें महिला लोकल दिया थे और सर ने बोला मैं पास्टर इसराइल है ऐसा बोला है मैं लेकिन आप आ जाइए अंदर आ जाइए मैंने ऐसा बोला ये कनी नते कन सोया दिखान कनी जिबैता और उसके बाद हम लोग के साथ बातचीत हुआ हम काम करते चले सर ने वननेस के बारे में हम सबको बताया ईटा रोना मुना चुआ अनि हियन पथियन थु ईसु पथियन न ले पथियन पखत थु तमेन श्रीला आप लोग कौन सा नाम से बपतिस्मा लिया है ये सब पूछा हमने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा इससे हमने बपतिस्मा लिया है हम ऐसे बोला है बपतिस्मा ते इन संग तो एमिन तिया पाले फपाले छराव थियम मिनिन बपतिस्मा कन संग तीन बलो छामा किया हमने कभी वननेस के बारे में सुना नहीं था जब भी हमने क्रिश्चियन फॉलो किया तब से हमने ट्रिनिटी मानता था तो ये सब हमको अजीब लगा ईसो पथियन न ले ईसो चल पथियन नि दी कन पम लो कन से माइ बक लो ट्रिनिटी जे ही कन से छुन खानी मया
ऐसे बातचीत होने के टाइम मेरी माँ का ये दर्द सर दर्द ज़्यादा था 3-4 साल से thì lại chuan kanu hi akhia tin ake dangna nen thum vel na nei thwa se ma tia mem thina उसी टाइम में सर ने माँ को पैर छू के प्यार किया उसी टाइम में उसको रिलीज हो गया अच्छा हो गया ani hian kanu ke chu huanin chu trai na min nei saka chu min nu chuan kanu ke kha aludam ta हम उसी के साथ घर चले जाए हम सब प्यार किया माँ बोला मेरा प्यार ठीक हो गया सर ने प्यार कर दिया बहुत अच्छा आदमी है स्पिरिचुअल आदमी है ऐसा बोला kan hon nu thla kanu in ke hi dam ve ka pathian na tho thilma alangani ti in lom thu soya और उसके बाद कुछ दिन के बाद कुछ रेफरेंस सर ने मेरे को व्हाट्सएप में भेजा है रेफरेंस मैंने पढ़ा वो सब और हमारे गांव में हम लोग का जो चर्च पास्टर थे जो मेंबर सब थे उन लोग मेरे भाई लोग सब बैप्टिस्टर्स का पास्टर सब है pulaya chuan trinity pastor kan nia wangin ke chu kan pu hianin bible reference oneness le ti khamin rom thon min rom thona ti और मैं जब उन सब बारे में ये सब बोला ये क्या है हम लोग तो जानता नहीं है ये सही कि नहीं लेकिन बोला ये गलत है ये सब सही नहीं है लेकिन हम जो करते हैं ये ठीक है इसको मत फॉलो करो ऐसा बोला chuan ani min chirti rakin bible en zela atak zela लेकिन वो मुझे अच्छा लगा और मैं सर से मिलने के लिए उनका रूम में क्वार्टर में चला गया chuan pathin lung chu lo ma wangin ama hutur hian an ko tar omna ka zo ta ka panta और एक दिन मैंने बातचीत करके हमारा एक चर्च है लेकिन हमने जमीन डोनेशन किया था बैप्टिस्ट चर्च करने के लिए चर्च घर बनाने के लिए yekin pakhat oma tu ta ko chuan mi in raman pe a लेकिन उधर कुछ झगड़ा हो गया बीच बीच में कोई लड़की को लेके आया ये परमेश्वर है इसको पैर छुओ ऐसा सब बोल रहा था उस टाइम में mi che pakhat alo kala tharawi na pol ni in ka hri ama se ka kan pastor in angai lewa an chu ka chu ta tang chuan ko shan ha kan tal boi chhuta na tia इसलिए हम उसको छोड़ दिया है सब और हमारे घर में 15-16 में फैमिली मिलकर हम लोग प्रेयर करते थे chu mi nu chuan tam zo kha kan in sang ta mi chung ko som panga vela kha hun shana kan in khoma pastor pakhat mangin और मैं एक दिन सर को बोला सर एक संडे सर्विस में हमारे पास आइए और आपका वननेस के बारे में सबको बता दीजिएगा ये हमको अच्छा लगा मैंने इनवाइट किया था bai kha chu ani hi ka soma kan big ina hi kan in danga thu lo soi ro ka tia और उस दिन सब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और सर को जो बोलने के लिए हमने बोला है लेकिन सर बोलने के लिए खड़ा हो गया लेकिन बोलने के लिए मौका भी नहीं दिया और उस बैठा दिया ne pathian thu sei turin hun kan pe a minute som vela soya ti chuan kan pastor in nem thu ka ting ti na kha ta soi su ti ya tia ये शिक्षा गलत है ये अच्छा नहीं है ये हमारे पास नहीं चलेगा अब क्यों इधर आया है हम लोग को फिर डिस्टर्ब करने के लिए एक जगह में फिर डिस्टर्ब हुआ फिर इधर आया आप ऐसे आए हैं ऐसे सब बाइबल में लिखा है कोई भी पास्टर लोग आएगा मंडली में ऐसा डिस्टर्बेंस करेगा ये सब लिखा है ऐसा बहुत कुछ मैडम भी था और बहुत गालियाँ दी पास्टर लोग ने और हमने कुछ भी नहीं बोल पाया उस टाइम chuan in pastor chuan ka tiang zir kir na diklo am chi ka hala soi su hula ai koi soi to lo wanga kun po kan ke to lo wang che ati a kan nu ne chu ha kan ni boka kan nu phei chuan ho da yang ati chu mini chuan ho lo ve a lal pa na tho lang ka ti ka thu ni cha ta और उसी टाइम हम लोग को बहुत दुख लगा और मेरे माँ पापा भी रोने लगे क्यों आप सर को बुलाया इतना गालियाँ सुनाया इतना डांट पड़ा लेकिन सर मैडम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं इसलिए हमका दिल में बहुत दर्द हुआ ये अच्छा आदमी है ये है प्रभु का आदमी इसलिए इतना बात बोलने के बाद भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप बैठे हैं ऐसा हमने सोचा है दिल में chu chu kanu le pa ta khabia in chu man ta pa yang anga kan pastor hi ko ran ran nang ma ko ni he ti hian an chia le और ne chet na til reng in an ti box ya ko lo la tha jok tu ran ya min ti ya kan u pha na ti ya और उसके बाद हमने हम चर्च खत्म हो गया हम घर गए और घर में प्रेयर्स किए हमने माफ़ी मांगा कि उनके लिए कि सर माफ़ कर दीजिए और इन लोग जानते नहीं हैं इसीलिए ऐसा बोल दिया है और आप उधर नहीं आने से भी आप मेरे घर में आइए मेरे पापा और मम्मी और मेरे वाइफ है छोटा बच्ची है मेरा 1 साल का और हम प्रेयर करेंगे उनको हम नहीं करेंगे आप हमारे घर में आइए ऐसा हमने बोला hami ni khan in khom po kha ban hun pa ngai kan bang lo wa
member ten phok le ka ka wang khan kan tri ta ve ka chu min hu chuan ni hian an ina pathian thu min thil chun zom ron te chu ko thum khan ina kan lut khoma pathian thu chu kan zir ho chun zom ta ni और हम एक दो सप्ताह साढ़े सर्विस हमारे घर में ही हम घर में की और उधर भी हम लोग किया है ni ka chu an be ki na sunday le pona ning khoma pe ni chu kan ina kan ning khom sang chan ta मेरे भाभी है और 3 बच्चे हैं मेरे भाई डेथ हो गया है और मेरे बड़े पापा बड़े मम्मी और बड़ा दीदी भी है pa pu ye ta chu ko le a u te le an ni pa ta chu ko na chu ko thum kan ina kan ning khom chan ta ti kan वो लोग सब डर के उधर ही प्रेयर करे हमारे पास नहीं आए बोले वो क्या सोचेंगे हम लोग इधर बुलाए हमारे घर में और हम उधर आएंगे तो वो क्या सोचेंगे हम इन लोग को समझाएंगे अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हम लोग हम भगा देंगे फिर हम आएंगे ऐसे बोला है पापा लोग ani chu ani ani chu ti son ti se ke ni po ten kan ti anga kan ti ama se nuwa pastor khan i ti hawang uron ti le aya thei to lo ke ni chu lama kan tang to don kan ti a उसके बाद साल इधर आने के लिए कोशिश किया और हम लोग मेरा बेटा है जो वाइफा है उसका नाम और उसका बर्थडे है फरवरी 13 में तो प्रोग्राम हमने किया एक साल मनाने के लिए और सर को हमने इनवाइट किया था चीफ गेस्ट के हिसाब से और सर इधर कुछ प्रोग्राम के लिए आए थे लेकिन उस टाइम में माँ का डेथ हो गया है हमने सुना है और आपको बहुत दुख लगा और लोग तो सर की वजह से हमारे पास कोई आते थे नहीं प्रेयर करने के लिए लेकिन प्रोग्राम कैसे होगा क्या होगा हमने सोचा है लेकिन सर वहाँ चला गया फिर भी वो सब महीना नहीं रख के हमारे पास आए प्रेयर करने के लिए इसलिए हम बहुत खुश है और आभारी है सर के लिए ti lai kha baptisma chan khan du to renga ma se lama ka lo chho le kan u chiat to wang khan kan oma kan chu khak le khan baptisma te an chung kwa thum khan an changa ti khan ko san kan tin chanta ani हमारे देश में अगर किसी का घर में मौत हो जाता है किसी कोई मर जाता है तो जहाँ भी होते हैं प्रोग्राम के टाइम वो घर चले जाते हैं लेकिन साहब ने घर छोड़ के हमारे पास आ गया और मीटिंग में प्रोग्राम किया हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन किया इसलिए हम लोग ये देख के आए लोग हैं कि ये तो अलग है वही में ये प्रभु के लोग हैं इसीलिए ये सब घर छोड़ के प्रभु के लिए हमारे पास आया है इन लोग हमारे दिल में सब और भी ज़्यादा खुशी है हमारे फैमिली इसके लिए lai a chuan mi chung kwan thi in kar thum hi engma ti in man thi Christian te kon tur em ani chuan tur mi lo in lo khen di ma tangin ke ma ani program nyan kan fa birthday nyan in kim ma min boy queen min en kol hala ama hian pathian kan hu ni और 15 तारीख के बाद हमने मेरा फैमिली में और मेरा भाभी लोग हम 13-14 लोग हमने यीशु नाम से बपतिस्मा लिया सर के हाथों से mi som le anga kha ni so min baptisma changa na pang ha kan la nu vai som pakwan nia और जब हमने बपतिस्मा लिया हमारा भाई लोग हमारे चर्च के लोग सब हमारे खिलाफ में आ गए तुम गलत किया तुम सिन कर लिया अब ये सब अच्छा नहीं है और बोल के सब चले गए उधर जो प्रेयर करते थे अलग में वो सब चले गए ai kan hria tangin helai a po i so hing tom pui tu kan niang hu sit le nek che pi kan tu ra ani po pastor tam tak le an thanam ko veng ring tu ho kan zo na tam tak an zo ta ti boi tu min ti khan i kal na he ti lo ti nan ti a se ni khan har sat na ne pi in min zo ta ken bible reference ka thona ti khan an ni kha forward zela tu te hi chu tlam chu nan zia ta deuta nek chep na le achung kwa Trinity ho kon chung kwan program an nei pon tu hi an do thakan kal du to mi alo ta ni और हमारा जो भाई लोग पास्टर लोग हैं वो भी हम मुझे बहुत गाली देते हैं हमारे बोले कि और हम तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है आप हमारे घर नहीं आओगे हम तुम्हारे घर में नहीं आओगे ऐसा चला और जब भी पास्टर यूनियन में हमारे लोग गाँव में जो भी चर्च मेंबर है वो लोग और हमारे साथ अब तक बातचीत नहीं है कि हम उधर घर में नहीं जाते वो हम लोग के पास नहीं आते हैं kani fa pa hi pastor ani be ani po Trinity tho ani ani po intian nangni nom sang to kan nom sang to adam lo pon thi ko in kanin to lo wang min ti burra dia और अभी भी ऐसा ही है लेकिन ऐसे हम प्रेयर करते करते हम फिर वही जगह जिसमें पहले प्यार होता था उधर करपल सिपोलिन करके
स्ट्रक्चर करके थोड़ा कुछ सीमेंट बालू करके हम लोग प्लेयर शुरू किया फैमिली 2 फैमिली के साथ chuan in chung kan chuata si poli kan pha tin khan in chep taka in khom hakan tran ve ta ani और हम इसमें प्रेयर किया प्रेयर करने के बाद ऐसा चला रोज आके फैमिली हम लोग प्रेयर करते रहते हैं लेकिन लोग हमारे पास नहीं आते हैं आरएसएस के लीडर से उधर आके मुझे गाली दिया इधर हिंदू का टेम्पल है अच्छा है तुम लोग क्रिस्टियनिटी इधर इस्टेब्लिश करते हो बोल के मेरे को घर में आके बहुत डांटा है an khuwa tang kem thum hi hindu temple hi ber khula em ni a ko sang tan local khom thi ni chu RSS leader phei chuan helaya ko san din kan ram ti lo ti in lai lo ka temple oma और आप लोग सब पैसे के लिए सब करते हो पैसे कुछ डोनेशन के लिए सब करते हो इधर मत करो वरना ये सब तोड़ के हम लोग तुमको जबरदस्ती हिंदू फिर बनाएगा ऐसा बोला है ni makina kan thiat vek don tho ti in min ro ma se bo in thang in nal pan min am puya tu thora so और ऐसा करके हम लोग फिर प्रेयर किया प्रेयर करने के बाद और भी मेंबर लोग हम घूम के ग्रुप के बात की उसके बाद फुलवानी में एक ब्लॉक है और हमारे आसपास ऐसे हो कि हम अभी 40 से 50 के आसपास मेंबर अभी हो चुके हैं 6 महीना में chuan sa chung in nal pan member min ka tu na mi so ma pa ni kan ni ga ta ni nal pa ro ro se और अभी 30 साल में अक्टूबर महीना में कॉन्फ्रेंस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हमारे चर्च में किया था सर ने और अभी भी फिर हमारे पास में सेकंड कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया और सर भी आए थे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डायरेक्टर सर लालचंद भैया सर भी हम लोग 2 बार आए थे ट्रेजर सर भी आए थे मिशन के और हमने अच्छा से प्रोग्राम बनाया और बहुत खुश है और सब देखा है हम इन लोग को छोड़ दिया है लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम हमने कभी किया नहीं लेकिन इन लोग ने किया देखा है बाहर में ऐसा कुछ chuan khom pui kan nei voi khatna te khan chenam ko vel khan min lo in khom puya ki po hian in heti ang khom pui lian ni kan la ti ngai lo wangin ka hura ma se kan an khom pui zo khati khan chan khom pui tu kan nei chho le tan boka अभी मेरा माना तबीयत भी खराब है लेकिन इधर इनवाइट किया है साल लोग ने मैंने उड़ीसा से कभी बाहर नहीं गया पापा मम्मी से दूर नहीं कभी गया लेकिन इतना दूर मैं प्रभु के लिए आया है इसीलिए मैं बहुत खुश है anu hi adam thalo chung hi tuna kan local sana pastor hi na tong trai ya chuan kan local san to pa ma se tuna chuan tam thatakin bola ka chu awangal panom puin मेरे भाई लोग मेरे फैमिली लोग हमको छोड़ दिया है लेकिन इधर आने के बाद ये सब मेरा भाई मेरे पापा जैसे लगता है हमारी फैमिली जैसे लगता है ये मैं बहुत खुश है laya ko thengru le naw tak tak isua min kan tong pui te lo hi ka lo mani और उधर तो हम कम है लेकिन इधर आने के बाद पता चला हाँ बहुत बड़ा है सब हमारा फैमिली मेम्बर है ये हम जाके हमारे गांव में बताएगा उड़ीसा में बताएगा हमारे चर्च मेंबर सब रोज प्यार करते हैं हमारे लिए क्या हुआ कैसा चल रहा है ये सब आप लोग का बात मेरे समझ में नहीं आने से भी प्रभु की वजह से थोड़ा मुझे समझ में आ जाता है इसी सेशन में khulaya orisa te kan te lu tu ka pen sithi na lai ka lo thina kan te lo ti hi ka sia ka ho thanga thi top kan chuang lal pan ram ko per zel ka be se और हम सब जो प्रोग्राम पहले भी जो हुआ था उस टाइम में हमने यूट्यूब में आप लोग को सब देखा है और दीदी भी है हमको बहुत अच्छा गाना गाते हैं हम बार उनके गाना हम देखते हैं और बहुत कल फ्रंट में गाना गाया बहुत अच्छा लगा जैसे आर्टिस्ट है बहुत गुड सिंगर है इसलिए मैं बहुत खुश है ne conference general ni mo district conference ho hi youtube ki in ka pe ya kan tv ta chang le ka so ma kan lo en kan thir hlom chewa ti khan sang te zai te ko ra la tang chu nan lo shadei to che tiang khan thin lung tam takin thu in so ya chu an ni po in pentecost ya tam tak kan huwa ni ti उसी टाइम में हमने सोचा कब उधर जाएगा कैसे हम लोग साथ मिलेगा या हम तो गरीब है इतना दूर हम नहीं जा सकेगा ऐसा सोचा लेकिन प्रभु की वजह से हम जल्दी इधर आ गए आप लोग के साथ मिलने के लिए इसलिए प्रभु का धन्यवाद orisa state pum pui chi soilo district pani khatba ki kalakal lo helai tling ang ti po he kein ring lo ba lalpan min shuai tling hi kalom lu tu kalal pa chu fakin ro se और अभी जो कॉन्फ्रेंस अभी 2 दिन भी है हम तो आए हैं और
प्रोग्राम में कुछ गाना गाने के लिए मैंने दिया है, लेकिन मेरा तो उड़िया लैंग्वेज है, अगर किसी को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्या सोचेगा, ये मेरा दिल में डर भी है थोड़ा, लेकिन प्रभु के लिए मैं गाएगा और प्रभु की महिमा करेगा। thì sai chủ tên cái quạt sấy về mình nuôi yang em nuôi lâu em thế cái giọt về à mà sẽ là lý số rồi bùi na lý số thì cái bùi cái thì đó nó đi जब भी नेक्स्ट टाइम भी जब हम जाएगा फिर हमारा पास्टर मेंबर लोग है, अगर फिर मौका मिलेगा आप लोग बुलाएंगे तो फिर हम सबके साथ और दोबारा हम आप साथ मिलेंगे, हो जाएगा सब। ये तुम लोग को ही लड़पा लोग कल ले mà anh ni po England zin nga ini te po không bùi na lड़pan in nó hun mình là bẹt nghe cái bế sấy à in nó sấy ha nhưng mà như cho tới thế sấy rất là cho những cái trong trai này welcome space cái sấy về ngay mà tôi can cầu mấy anh nhưng khi lại đi sẽ lại xuống đi rồi tới tết rồi khi lại đi rồi là ngay chết rồi vậy tôi cái gì mà cái có gì đã xảy ra đó là cái người làm cái thôi cái mà phải cho cái đám chân lòng biết thôi mà rồi cho là lý do mình vàng là lý do mình trồng bưởi tu tết cắn địa vàng thì ông làm party xem khan cái gì mình không tết cho cái này cái thầy tu tết làm sáng tất cả cái này trên đó risa là mất trang ở trên đấy cái đám chơi khan mình sáng khu thì làm khó khăn lồng đai thì tết khan cái gì sẽ làm cho là rồi bị cái gì cái lồng mà tuy lâu em một em thì là bà giá cần dầu nó phải đi mang lại bên mình sẽ thì cần lồng em chơi thì cần lồng em chơi thì cần sửa rồi chút tết cho mình về sẽ nhà tại đâu có mà sẽ cái lại cái lò mà hồ lấy tục mình đi ngang lấy cái lò mà thì cho ấy mà cả hai thì có mấy à chú vàng cho nên cái nên lục khom thì ở đâu bụi em mà cái bộ cái ngày tuần là cho nên câu thần hậu tây thì cái đảng quay mộ biết không cái đồ chú cho cái khám mấy anh cái tiền của là tôi bên gì này nấu cái đồ thì cái ngày tuần là cái chút chọc được thì là thì chỉ cái này thì khai thì năm mà cho cái mà thì là lúc khen tổ cho anh thì bây giờ tu mà có cái nào lâu biết chú là lịch sử cái chuyện na cái tiếng khan cái tiếng đó đều chỉ cái này về thì khan thì cái sẽ phải cái trong trai yang cho mình hiểu cho cái người tuổi thế thì anh đây là cái là nó tu là cái sẽ phải trong trai rồi lên Hallelujah. Hallelujah.